Ni muvea muno Daniel Mongala kuma kauntini ya Masako na ende Angelina tongita kwaku Ndongoi kivathukanyo vala Kenya nisyendeka ikwatiie silikali sya mutiiuko kunenga mweennethi maendeeo ala mekwendeka waneenwa kyathini kya kunengane Mithinzio kwa atongoi kivathukanyo kauntini na vala Kenya kana County Gala Awards kuya kauntini ya Mombasa vala Ndongoi kivathukanyo sya Ukamba syakwata Mithinzio Angelina Musee tunenga Mitano ni waumwa kwi Ndongoi vala Kenya ivikie kukwatiie silikali sya mutiiuko ni kana maendeeo mavikie kukwatikana vatanwa kuwete maendeeo isioni na kumuthukuma mweennethi undu vailite uwa weto kyathini kya kunengane Mithinzio kwi Ndongoi kivathukanyo sya kaunti cionthe sya vala Kenya na kila kisikieta County Gala Awards na kila kyatwaiwe vala kauntini ya Mombasa. Ndongoi kivathukanyo ilembetani ya Ukamba ni syavikie kukwata Mithinzio Evo Steven Mule na ula ni muyumbe wa matungulu ni wavikie kutongoesya na kukwata Mithinzio wa the Best Parliamentary Performance Award vanthi ya Kenya. Muyumbe wa Mavako Patrick Makauni wavikie kukwata Mithinzio wa muyumbe ula withito aiyambe maundu ma utongoi na maendeeo vanthi ya Kenya. Tuyonania utongoi ula mwailu wilukwata nthini wambaya Ukamba na tute na thina na mundu nenda ni congratulate my brother mheshimiwa Kawaya Kuma mwala na my brother mheshimiwa Makao na ndi congratulate nyamwene on behalf of andu mama tungulu nundu ya award ithi twakwata nundu awiola tutethetie nenda yamba lili mwasa kuya aume mewendo aume melukwata aume mesikila meika na nimukulia kwa ndaya mutuvoye maundu na ala tuende naika na especially mwiboya mutuyu pitawa mheshimiwa Makao nikanatu mukwate tangava na itwa Masako ndukwata kikombe kiki ute mundu wi integrity nenda nasi usino thuko museo na ne nthi manenganie maono asu nikanatu esopika bau mheshimiwa Mule kwitha number 1 Kenya na kwitha number 1 Kenya na Kawaya kwitha number 1 Machakos na mheshimiwa Kamene kwitha number 1 Lower Eastern ni kuonekana atongoi asu ni maendeeo nesa na nime kana enenthi nime support na kana miradi la meka na public participation kwa miradi la meka nila enenthi meka metha majenda. Ndongoi ya aka kauntini ya Masako Kamene Kasimbi ni wavikia kukwata Mithinzio wa muyumbe wa county ula museo lembetani ya umeloni wa sua Erastus Kivasunzio kane muyumbe wa Mboni na ula wakwata Mithinzio wa muyumbe ula uthukumite mweennethi nesa kauntini ya Makueni ndiasia kwa andu ma Machakos County ni muvea muno ila manokie mayendo mana undu tuende you have spoken ninywe ene na munenie na mutotambuye na tuyasia asante sana nite kuendea naiki ya viti na in regardless tumetasia masiva nitwesite na obligation ya umuserve na une weteka na asanteni kwa acknowledge twatonga muvea na ningwenda kutungia andu mama Kueni County alao ndema na nenie na CEO wa County Gala Awards na mona nina ile kunewa trophy no ya Makueni County ta best MP. Asante sana for seeing me as the best. Kila kingi ndonya kwasya ni andu mamboni ala mwitha munangu ni yekura na mwitha munoni ni museo ni asandi muno nundu wa kiu na ndiasia andu mamboni ende na umuthukuma kila mwikie ni kindu chapata na niende na uthukuma miesu yati ala tukite election na ngimukulia paumu mbikiie dilikana ibinda ya election either ni the best MP in Makueni County. I think I can still be the best for the next 5 years. Ndini wa nyuvani ukite ene ndini makulu mavikie kunyuva Ndongoi ila siyete maundu ma utongoi nambe. Vincent Museo kane muyumbe wa mwala na ula wavikia kukwata Mithinzio wa muyumbe ula museo kauntini ya Masako. Nienda kwasya bautuelekele ni bandu baito na ingukulia onthe alame kwitia ibila methwe matonya kwitia ibila na mbobo mate kumangana na mainenganda yando alangi mekwitia ibila nundu kila mundu wonthe nunwenda asinde na no mundu mwe wisinda kila kibila kinenganitwe cha Makueni kana cha Mboni constituency na twi committee Mithinzio kana Mithinzio twakwata kwa kwasya kana we will continue being truthful na hard working to our electorate nundu moene nundu Mithinzio yenengane kwisila kwa uneni wa mweennethi kwa kutu evaluate undu twikite utu yasia on my behalf
kana nengo remain true to my people na nditonga mubea kwa kikombe kina ndikinengane kwa kuendeana kuthukuma wia museo. Ngelivotea vilingi wa mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Musee.